sa lalako'y kapanaya, sinanganing kapanaligan. Mayas na galing sa laking yato, inginu datang yangin in Pasko. Pasalamat tamuking bayugin, mitipon niyabe, ipapanantabe. Timuli ni pamiyayadwangan, alame karanas karanupan, ang pandemya miksilbi ang dalan, mas laganapin kapit man. Bayas na galing sa laking yato, inginu datang yangin Pasko. Pasalamat tamuking bayugin, mitipon miyabe, ipapanantabe. Salamat king salamu, pauli mo kapanayan mi emi dayu, pauli mo abe-abe kami, yening Pasko. Payas na galing sa laking yato, inginu datang yangin Pasko. Pasalamat tamuking bayugin, salamat. Ning kaanam a Domingo ning karaniwan na panahon pagmasusyan taya pungeni. Pakyabeta lapuking banalamisa ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan daring makatuki, Ten and Jenny Limson king karelang wedding anniversary, Marlon, Joyce and Ira Takdol, Rito and Lori Sapanta, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan daring makatuki, Lerma Ocampo, Ricky Jan B. Manarang, Russell Serrano, Lovely Heart Senapilo king kayang 7th birthday, para king personal akayadwanan daring makatuki, Christina Timpin, Carnel Rocco, Mark Homer Munoz, Herminia Lynette Nucom and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gucuenco, Catherine and Tristar Soto, Christine Chantal May and Christopher Sotelo, Giancarlo Tubig, Edwin Pineda, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Adela Palo, Abner Cuyugan, Atoy Bostos, Lisa Deyang Manalastas, Victoria Gomez Chan Elauria, Michael Mercado, Shirley Balasabas, Natalie and William James, Emma Lay Jarvis, Divina Brown, Caridad Ocampo, Olive Pascual, Engineer Florita de la Cruz, Ricardo Manabat, Goido Ibarra, Angelito Miguel, Albert Songco, Rafael Montes, Roberto Yabut Jr., Joy Dungca Espino, Wilma Ocampo, Daisy Yap Lito, Jocelyn David, Ron Ingersol, Danilo Olaso, Oraya Yuna Soto, 1/3 Soto, Ricardo Nogoy Sr., Divina Gracia Carbunco, Jennifer Soriano, Angelo C. Quizon, Basilica Binuya Quesada, Edel Ublas, Eller Vitug, Gloria Panlillo,
Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamaganak ama sakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatatamong miyang unabye, Willie Suarez, Manuel Badoy king kayandet anniversary, Pedro R. Miguel, Cecil Paras Lagman, Joel Pineda, Maria Paz T. Capis, Delia Tamundong Foxworth, Oselito Gonzalez, Godofredo Jesus, Enenita David, Soylo Seferina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Sigundina Montemayor Tiksay, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta dalit apamuklat. Malayan at namitub pinili mo, palayan mo o Ginoo, kaya ng pagkayapan, kaya kang palabungan, kaya kang pagkamanalan. Kilgo ning igpam paring anak panimbalan ni Espiritu. Amen. Ing ginuman natili kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Maya pa sisilim po. Maya pasisilim po among. Daon tayong kaya katang misa, kaya katang panalangin. Para ka rin kaya katamong komunidad, kaya katang pamyabi-yabi. Na lalo sanang maging matibe at lalong maging malalam. At karing panahon, tamo maging maya pamakyabe karing aliwa.
Kaya maging tune Santa Iglesia ng Diyos kaya tang pamibiyebye. Tanggapan tamo yung kaya pakalulu, karing kaya katang pamikasala. Hitangan po, magkumpisal ko. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong binang, King Isip, Amano, at dapat, at miyaya luwang kakulangan. Huli nita, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. In Diyos sa may payang tutu pakaluan ng tamo, timpang abataw da rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po. Huwag paming mayupaya, sakwil mo rin palalo at ipagkalob mo yung grasya, karing pakakalulu. Asanay minamasana tunay pakambaban at taning dalise ng alimbawa ng kabubugtungan mong anak. Kapilan man sana, era ka lalapas tanganan, kapamanatanin kaya kaming ketasan, at tunay tanggapan ming mitmong kapaban, ing kalam, ning kaya kang lugod. Itiadon mi kapamlatan ng ginuming Kristo ng anak mo, mabibiyan magari gambaya mo ng banal na Espiritu, may tumuging panga Diyos, manggaman kingalanganga. Amen. Liturhiya ni Amano. Pamabasang iba't king libro ng Henesis. Kanitang minunang panahon, metong yamong salita, amabilo gayato at pare-pareho lamo ring amanong magagamit. Kabang manintun lang pituknangan din tao kem bandang aslagan, miras laking lugal apatag king labwad, ning sinar at karinlamenok nangan. Nga nang misabi-sabi, Tara, gewa tamong tisa at iluto talaking orno. Ting tisa ilang peka bato at ting alketran niyang peka sementura. Tara, ngara, mitalakad tamong ngening meto nga syudad at gawa tamong toring miras banwa, pang tamong maging pikabalwan at misalbag king mabilog ayato. Tinipaya ing ginu, banlawan ni ing syudad at ing toring telakad daring tao. Kanita sinabi ning Ginoo, ngening misa metong la at metong la salita agawara iti. Ala nang makasabat pa karing burirang gawan, bandang tawli. Mayap pa ing putalantala at gulwan na salita bang elam ni kaintindi. Ibat ka rin, penyang bulat na la ning Ginoo king mabilo gayato at tiknangan ding telakad ing syudad. Itiya ing sangkan nung bakit inawas ding Babel. Sa uli ning karinlagilwan ning Ginoo ing salita daring tao king mabilo gayato at simbulat din tao king mabilo gayato. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginoo pang maging sariling keya. Maligaya ya imbalayan a pinili ning Ginoo ban maging sariling keya. Ing Ginoo ya ing sisira ing tatangka rading bansa. Bibigwan na ing marawat dang nasa. Dapot ing sariling balak ng Diyos manatili kabang-kaba. Kapag nasan na kapilan man, lamatda. Maligaya ya imbalayan a pinili ning Ginoo ban maging sariling keya. Maligaya ya ing bansa, nung ing Diyos ya ing ginuna. Maligaya ing balen a pinili na. Iba't banwa ing Ginoo makalawe ya. Sablang taong kayang lelangan,
lalawan na. Maligayaya imbalayan a pinili ning ginuban maging sariling keya. Iba't king trono na, pagumasdan na. Sa bilang mabibilaya king yata. Yaing miyubog king isip da, palo na ing sablang dapat na. Maligayaya imbalayan a pinili ning ginuban maging sariling keya. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 Alleluia. Maligaya la ring mikiramdam king amano at sininupda iti kilob ning pusong mayap at mapamintu. Iti manatili ang gana king mikabunga. Alleluia, 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 Alleluia. Ing ginuman natili ya kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, pepalipatan na ng Isus ding dakal at tao ang poning alagad na, nung bisa yung kayong tuki kanako, ing ninuman nga nakarela, payalyane ing kayang sarili, pusana ing kayang krus at tuki ya kanako. Uling ninumang magnasang sagipane ing Biena, abating ni iti. Aninumang kabatingan king Biena, uli ko at uli ning may pabalita, akit na iti. At inyawari nga pala ing tao nung pibandyaning mabilog gayato, dapat mawala neman ing Biena, alayang malyaring apamayad ing tao, magbalik ing Biena. Inya nung pakarine na kayo ang pong makanano da kayong turo, ninuman, kaniting kapanahunan, amarawak, kikilala king Diyos, pikarine niya naman ning anak ning tao, ang pondatang ni king kaligaligan, ning kayang igpa, kambe ning kayang banal na yanghel. At sinabi na pakarela, tandaanan nyo iti, karing mapilan na tiyo ketiking atineng atakman ing kamatayan hanggang akit datang mitmong kayo payan ing kayarianin Diyos. Kaluguran kong kapatading may pabalita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpampo ning anak o ning banal na Espiritu. Amen. Ing tunay tagumpe, magbuklod. True success unites. Ing mumunang pamamasa, king libro ning Genesis. Bisa lang gawang toreng matas. Pakanita kanu, mamusakeng yato, miras labanwa. Itang toreng nga ita, ang ausan ng Tower of Babel. At yung karelang kapag nasan mitas la kabilyan, miras la king banwa. King matas na yung karelang agawang tore, eno mikakaitindi, uli masyado na yung matas, eno para pareho salita. At yung makalungkot ka rito, lalo yung mela sa kintore, uli na ning milyaring ita. Neng kahit yung tore tamo, pakakatas tamo. Nagkikatang proyekto, pakadagultala. Nung naman din, maging lang sanhin ang etami kakaintindi. Ipagkasira ta relasyon, alang kabaldugan ng depatan tamo. Kaning kikatang ebanghelyo, ninumang bisang tuki ka na ako, dapat nang kalingwan ni sarili na, usana ng krus na tukiya ka na ako. Ing nanumang pamitipon, ing sarili ang mumuna, ay maglambat. When there is an organization that initially is motivated by self, itang
organisasyon na ita, mi pala. When we build to unite. Success that not separate us and does not produce conflict. Ing tunay tagumpe, nakatapi kakawani, nakatasi May nano mo, ng kadagul ng pegawa yung bale, kadagul ng kaya kayong apagawang negosyo, pero naman mikakaintindi rin mikakapatad, ipapagkasira la kayong manada, puta gumpe ito. Failure la rin pengari. Kunyari mo, peka kwaltada, bala mo yung tore na ning Babel. Ano karakalagawa? Ano karakal papamana kareng manada ang gabun, kareng anak da. Dapat tuli na niti, alam mi kakaintindi. Ipapagdemanda la, mi kakasiraan la. Ela po matagumpe. Ding pengari. Makanya naman kaya katang pisamban. Real success brings us together. Ing tunay tagumpe, piyabe nakatamo. Jesus did not leave us with an edifice, a building or a temple made of bricks and mortars. He left us a community, a relationship, a communion. Ako ini malalam yung paniwalan ko. Kristo lawen yung tapanaw niya. Pegawang pisamban. Kristo, yung tapanaw na, pegawang sinagoga. Aming construction ni Kristo, lawen yun Alaya, tsukay pisamban na pagaway project, pagaway pisamban, pagaway kumbento. Kristo likwa na katamo, eman organisasyon, eman templo, yung likwa na pamiyabi-yabi. Misyon, kasalpantayanan, masanting nga relasyon. Ating langawsan, infrastructure. Nanya po itang infrastructure. Timo yan, deng dalan, deng templo, deng building, infrastructure, ada kanya. Pero wala namang kwenta rin, nung alang gumamit. Di mo, pegawa ka maragulabal, lana ka mga anak, alang magmana. Yatin niya naman, social structure. Social structure is the organization, the corporation, the relationship that would use the infrastructure. Infrastructure to social structure. Pero more than this is what we call community building. Itang pamagpalakas kay pamiyabi-yabi na rin tao. Mo social, sosyalan. Pikitikit tama, mga tam, luluwal tamo, miminom tamo, magparty tamo. Tapos dahil ita social structure yamo. But more than this is a community that is built for common goals, common values, common vision, and common mission. Paniwalang ko yung metong obra ng pari is to be a community builder. Nung ninumang Paris priest, nung nanumang gagawa na, yung mahulaga kaya, yung komunidad, sisikan niya. Yung tunay leader, kaya pisamban, kaya katamong Christian life, is building community. Projects are not the end themselves, but they are meant to build a relationship and to serve ultimately the community. Halimbawa, kaya po kay Sapang Batu, pilang banwaya pagaway kaya kayong pisamban. Ang gantang pagawayan ng retablo, pagawa tala rin kaya ngarap. Nanungan, nanita may siray po ini panahon ng pinatubo. Sabihan ko po kaya kayo, yang masiraya po yung infrastructure. May siray kayong pinatubo. At pisamban ni kayo, sobrano ka to, may silabla. Pero ang gandang tao at ilang kasalpantayan, ang gandang tao may abiyabela. Ang gandang tao maniwala laging balang metong. Sagli lang pong italakad pa si Bayo. Deng mesirang gusali. Nyatin na pong project, baluyo. Bakit? Muitang para masanding yung bisitas tamo, masanding yung pisamban tamo. Komportabilita kayong misa tamo, maragul niya yung patio tamo. More than this, gagawan tayo ni bata. They are means na sana kayong pamagobra tang abe-abe, sasanting tamo relasyon. Tami papagkasira. Nakarupa rin ang Tower of Babel, gawa nung gawa, mas mahulagaya karela yung tower. Pero kailingwan day karelang pamiyabi-yabi, karelang pamikaintindi, hanggang melasakya, yung karelang pegumpisan.
In the end, we will proudly say, we build it together. I am part of the building of the church. Kaya be ko, sinaup ko. Anyanin kay po tatit ng bagawang bisita sa Timog keng Margot, San Antonio de Padua. Bukas po, bendisyonan da na ni kaya katang obispo. Kaya nabiling ko karela hanggang agyuta mo. Itang pagawa. Ita mong sisimba. Itang taga Margot. Ikaw may nga binyag ken. No? Ika yung meragul keti. O reta ka abroad. Kamag-anak yung kaya beyo keti. Ikaw ang pagawa. Masagli mo yung gagawang solicitation ka rin ng luwang tao. E tano mang kilala, dakata kilala. O ino masisimba. Alain ka balduhan, pisang banta mo. Nung kakakita yan, pisang ban, may talaga dyan. You are not part of it. We, creating the we and the us. Opportunity makers for us. Itamo rin eh. Kaya katamo yan. Nga na kano, kaya impyerno kano, nakalapamangan, kaya impyerno. Nya ita, mua subo, nung ka magkutsara. Nya ita rin kutsara ka, no? Ano pangakaba? Yung kutsara, ang galakita. Ano kaba rin kutsara? Siyempre mo naman nasubo yung kutsara. Kabada. Susubukan na. Makan na ako. Daranop lang. Daranop lang yung impyerno. Huling mga kabala rin kutsara. Siyempre kutsara. Di asubo. Makan nabu-nabu. Kailang mga kapangan masalese. Ano pangayayak? Samantalang karakal pamangan, makabala rin kutsara. Kaya kanong langit in heaven, alang daranok, uling kalupad ng impyerno, manakalbo na ang pamangan, makabala naman din kutsara. O tela daranok. Kasi, nisusubuanan lo. Yan mo, kung ka na ako, pasubuanan kay Kong Manny. Pasubuanan na ako. Kay daranok. Abe-abe. There's no one who is hungry because they serve each other. There's something greater than giving. That is when we can do it good together. Muitang mamiye ka, nung abe-abe mong mamiye, kiyang kayapan. Kanitang bayo-bayo kong pari, puntang anak ko seminary staff. At di ko pong gugulisak, makapag-rally kaya kanita. Feel na feel kaya po yung gugulisak mi. O ni po yung kanakong gugulisak. Evil prevails when good people do nothing. Ha? Mangibabo yung karokan. Puntang deng maya patao, wala lang gagawan. Gusto yapin naman eh. Evil prevails when good people do nothing. Bali po, may tuwa na ako kayong makanya nagulisak. Marakal na ako po kita leader, marakal na ako po kita may aliwang administrasyon, may aliwang organisasyon na bayan ko. Mimulat ko kayong mas malala makabaldugan. Ngayon po, liwanin ka na akong gugulisak, makanyanin ka na akong slogan. Evil prevails when good people cannot work together. Mangibaboy ang karokan. Potang deng may patao. Eda agyong misaupan-saupan at magobrang abe-abe. Apansin niyo po rin maya patao. Saup-saup lang. Ipapanyalikot na. Potang ting may sukul karela. Piyansan de. Sopan de. Pero neng kay deng maya patao, kita mo ita siguro, o deng kay pisamban, potang makagulot tam, ipapanyira tam. Ipapanasakit tam. Potang atitang eburi, ipapanyira ta kareng aliwa. Po ita, ing istorya na itang tore ng Babel. At itang gagawan mayap, at datang panahon, ibagsak siya, huling itaw mismo, ang yamisatang miras banwa, tami kakaintindi. Lonyo pureng ausandang mafia. Deng mafia po king Italy, marokla pun tao, magtindalang drugs, mangotong lang rin magtindalang baril,
pakabaril la, makamatay ng tao. Ilang mag-manage ka rin hanggang kontrabando. Pero baliw po, potang ating merakap karela. Siyempre, merakap ka mo. Papagtapatan da ka, nino yung abe mo, nino yung boss mo, nuka rin kayo makasalikot. Kayo may pakirutla. Kabud na la bubulasbot. Hinanuhin ni Meteya. Ngini pala, reng mafia, deng marokatao nga santa mo, kota may recruit ka mo, pabusbus kay ipan. Busbusan na ko po ipan. Kaya ba deng laso ng ipan mo? Kaya ba deng maimpisa pasta? Kotang utos na kang magobrang lubwal, deng laso nita, tsaka den pasta. Kotang merakap ka, papagtapatan na ka, di nga be mo, dakpan mila, ninura yung boss mo, i-rate mo yung lugar yun. E de sabihan, hanggang magpakamatela, e do suplong na yung abed. Karok na po rin taong retan eh. Pero agyuda pong mate, para king karelang marok kagagawan, ang pong marok kapamyabiyabi. Yung makalungkot, ng kahita mo, keng pisamban, abi-abi tamo, ausan tayong Diyos, pero keng harapan tamo, wala mo tutu, mayap, pero potang makagulot, masakitin pa niya biyan tamo. Ita yung istorya ng mumunang pamamasa. Gagawan tayo niya para keng salita mo, para keng hapong Ginoo. Datang yung panahon mako taketi, datang panahon makoko. Nagyangi ako bisang mako, milipat ko, itangan, datat ng tama mo ko, ing maulagay kinabukasan ng parokya tamo. Anyapin nga na ng Ebanghelyo, whoever wishes to come after me must deny himself, take his cross, and follow me. Bisa kong tugi ka na ako, kalimman mo pa yung sarili mo. Aliwa pa itang ako. Yun na yung pisamban. Kaya katang pamiyabi-yabi. At di mo yung bilyonaryo, milyonaryo, bilyonaryo. May interview ya po. Kitang da. Deng pera, madagula gawa kembiye mo. Impekibat na po. Money did not improve my relationship. Nga na. Relationship are the currency of life. The better the relationships you have in your community, the better your life will be. Aliwa man yung pera nga na. Ing tunay, migpalalam kay pamiyabi-yabi mi. Palagay mo, itang pera tamo yung migpalalam kay pamiyabi-yabi tam. Ali, itang kaya katang maya pa relasyon. Is the real currency, yung kayamanan tayo ito. Anti mo kaya katang kay pisamban. The better the relationship that you have in the community, even in your family, the better your life would be. Sesenta mo po yung pamiyabi-yabi tam. Papalyari nga din tamong pamipara-pareho, ita mo ang tinjan. Pero tandaan niyo po, tapaw na nitang maroka intention. Ala pong maroka intention, kimbalang medong kaya katap. Bikakahalugod tamo. Ako bilang Paris Prisyo, kaluguran da kayo po. At kaluguran kaya naman kaya katang parokya. Po nasang manasakit kayo, panasakitan da kayo. Never. Po inisip ito. Kung may gimpari para pasakitan ko loob din tao, po. I am a community builder. Mo itang gagawa tang chapel, gagawa tamong project. Yung mas maulagay ita, yung maging maulaga, kalupang gawa ng Kristo. Yung kaya katang pamiyabi-yabi at komunidad. Nga na po, our God is a God of good relationships. Yung kaya katang Diyos deding mayap a pamiyabi-yabi. At igubong kwento kaya kayo na true story po ini. Kaya tang meto nga parokya, in karelang patronesa, in Birhen Maria. Balang piyesta karela at ilang gagamitan ng maputing kortina. They use a white curtain. Potang nobena, yapi na kabidita kasi magpiyesta na. Potang kebida na itang kortina nga ita magpiyesta na. Dinuwalda na itang maputing kortina, makapal pong bagay ito. Kasi mas mal pong masanting. Oneng, ating pong taga-parokya, deng anak na, may ragula kay parokya, may datuno po Italy. Oneng diyang atsula Italy, malugod la pa rin kay parokya. Misan, bayo piyesa, deng anak ibat Italy,
Migpadalala kaun na tela. Kulay blue. Kang Maria ya naman yung blue, ne? At ima, ne, kasaya, pepatayin na itang kortinang makapal, iba't abroad iba't Italy. At dinunate na kayong pisamban. Amo nga na, deng anak ko Italy, pepadalada ining telang ini, kaun, pepatayi ko, penyukad mina, gamitan tamo po para piyesta. So nobena itang maputi na. Palakonan ng paring maputing tela. Pakabit na itang blue, tambayo. Oneng, ita palang maputing tela, maputing kortina, ating mo namang pamilyang mag-donate kanita. Pintalan din pari, bengi, pader, uli mo ng ating iba't abroad, kaya kayong kulay blue kortina, yung sinabi mo rin, kaya kaming malambat ng kortinang yang asahan tampe, palako mo, binyan ng pamilya mo ito. Pero yung pari yan, narugubalo ng gawa na. Mimuhala rin ng pamilyang iting maputing kortina. E nanomang buring pa ka rin, dening pamilyang iba't keng Italy, tang karelang binye kortina, imported, makapal. Bangka ni telami pa, telami mo inggiyawa ng pari, kebit na naman itang maputi. Kulay blue, pong maputi. Entonces, yung karelang kortina, dobli, makapal. Bali po niya tang misa, fiesta, nakalisangan. May pawas na rugo yung pari. Kaya balo nung may pulmonya apuseto ka nito. Nga man nung kumo po, potang masantig kaya katang bigayan, pamanyuyo. Potang yun na tamo salita more than the grace of our parish. Malisangan po. Ingkabil yan. May pawas tamo. Kaya komportable. Gawan tapong maggrasya, masaya. At may kakalugod din kaya katamong kasuywan. Baka nita ka bang paragulan tayong kaya katamong komunidad. Tunepin mirastabanwa. Ingrasya ni kaya katamong pamikakaluguran at pamikakalugod. At kaya katang kasal pandayanan ken Diyos. Kiligyo ning ipampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo. Kapatad, lumapit tamo king Diyos at aduan tamo kaya ing pakalulu at grasya karinganggang mangailangan ing meto ketawan. Nga tangan pong makibat, inu pamintuan miya sana kapilanman ing kaya kang kaburian. Ginoo pamintuan misana kapilanman ingkaya kang kaburian. Para ka rin sa blang obispo at pari, ban miyabia karela ing karampatan akagalangan at kapamintuan. Antina ning ila impeka katawa ng Kristo king pamanyuyu king balayan. Ipanalangin taking Ginoo pamintuan miya sana kapilanman. Para ka rin pamuntok na ning gobyerno, ban ela dumayo ken Diyos, pauli na yung pibandyan, upaya at dangalan. Manatili sa karelang puso, indiwa ning tunay pamanyuyo kang Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pamintuan miya sana kapilanman ing kaya kang kaburian. Ban ing Eucharistia, ning sibol ning sablang grasya at buklod, ning pakamal, mamungayan tuning kapayapan, at pamikakalugod karing kiyakatang pamilya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pamintuan miya sana kapilanman ing kaya kang kaburian. Ngeni po, aduan tamong sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, manali kami king saup at lunos. Ipagkaloob mo sana kay kami king kayaduan mi bangketa, mi kami king kapayapan at parating makatupad king kaya kang kaburian. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Tanggapan mo, Ginoo, ay inayang pangmikeka, tinape at nalakmialilan, yang pangmikeka. Tanggapan mo, Ginoo, puso dingalipan miyalilan, kalam mo papanati
Pecamemo. Malalain kayo kapatad, bandedi kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sikpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon, karinggamat mo, king ikapurit, ikaligaya, ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O paming miglalang, deting ay ni sakripisyo, kaptan mi sana, ingkya kang grasya. At ayagan man mi sana, idawon, ingkya kaming puso, ing marawak ng pitaning laman, ding mata ading makayatong ambisyon. Banketa, ibiyebiya kaming payapa, makatuliran banal, atakamtan mi ngalangangang kaligtasan. Itiado at may kapamlatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka antimurin. yat nayo ring puso yo. Makayat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayo ang Diyos ang inutam. Iting karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ikpa. Diyos ang alangang at lubos mayupaya. Kapamlatan ng Kristo ang Ginoo. Iya, ing kaya kang amano, aking kapilan man, ing kaya kang lelangan ketiking yato. Iya yung talapangabos sa tinubod mo, banikabos na kami. Inyas at kapamilatan ng Banal Espiritu, may katawan niyang tao, at may baytya king Birhen Maria. Di paranay, tang banal mong kaburian, at talakad na yung metong abanal na kapalayan para keka. Inagpano rin gaman na king krus, pansin tangana yung kamatayan, at ibulalag na impamanyubling me. Ulinita ka beding sa blangkoro, ringangel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya na in makyabe king alang tuknang ng pamamaya kapurian keka at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ka, Ginoo, Diyos mayupaya. Itnuyang banwa, ating napating kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanyang daratang, kilagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagpalalampumi. Pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo. Ban para kay kami, malyalang katawan, daya, ng ginuming Kristo. Bayami daon ko sa luping pamaylasan at kamatayan, tingwaning tinapit pepasalamat sa keka. Piraso na at binyana ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanaong katawan na may daon para kay kayo nga. Pakanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko ka niti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Pan ka rin itawi patawaran la rin kasalanan. Taptan ite bilang kapigaganakan ka na. Pasyag tayo, misteryo ng kasalpantayan. I Kristo meteo, I Kristo mebieyo, I Kristo mabieyo, at datang ya po. Inyang ini gaganakan mi o ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebe ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin ng biyat kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumabaming pagamuha mo, king iraming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ng metong ng Banal Espiritu. Ganakan me o ikpaing sa iglesia mong mahalaganap king meto yato. Pan mi ganap ikeng lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Torrentino kaya kaming Arsobispo,
ding sablang pari, ding sablang malugod na susuyo, sasaw, magobra para king kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kaming pisamban at parokya, ketiking Banala Cruz. Ganakan mula naman ikapatan ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang miya ang abiye. Tanggapan mo sana king manigaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king biye, alanganga, pan kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose king esposo, king sablang apostol at santong tinupat king manmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamlatan ni Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamlatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang maipayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo, King Diyos, igpa, King Amanong tiro ng Jesus kaya katam. Amen. Banyay lagyo mo, datang ke kami, kayarian mo, ipamintuan ilog mo, ketiking yato at king banwa, ipamintuan ilog mo. Akalan ingado ibiyemu ke kami ingadong yeni ating patawad mo ke kami ing salami keka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami emukehipay sa uking tukso tunay kabusking maro. Ikabus mo kami, o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, pat king kasaupan king ang pakalulu, parati kayong ikabus king kasalanan, biligtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami, ng bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligtad ni kaya aming kasalanan, no nilawan mo ikasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pang bilugan nagpagking kaburian mo, ikang mabibi, magari, manggaman king alanganga, Amen. ing lugod at kapayapaan ing ginu, manatili sana kaya kayo nga, At kaya ka, antimurin. ikakalugod tamo ko, at atintang kapayapan, kapayapan po kayo, kapayapan po kayo. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibigyan mo kaya kami kapayapan. Yung kordero ng Diyos ni Jesus, ang milalako king kasalanan na ninyato, nuwan na rin mayaws, king apunan na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat igkas mo ang amano mo, kumayap na ako. Eko kakulangan, eko kabagdanan,
ako papastulan, king bati sa malinis, karin ako painuman, diri ng sikanan, tatariang king dalaning katuliran. Eko kakulangan, eko kapagtanan, ing ginuya ing pastor ko. Bayo po yung taluing panalangin. Panalangin tayo po ilitanya ng kapasalamatan ining magwakas na yung pandemya. Lumapit tamo king Ginoo gagawa ang bayo karing sablang bage para sa lang bendisyon at grasyang tinggap tamo kanitang pandemya. Kay bating balang kayadwanan nga tapong agdanagnan sumabe, salamat king Diyos. Salamat, King Diyos. Para king pamigaga na kamo kaya kami, king matbudya ing biye. Kimbilan mo lo, kami kaniting alang mangasngas, misalikot kaya kami, at biklat mula rin kaisipan mi, karing tunay kailangan king biyemi. Pasalamat, taking Ginoo. Salamat king Diyos. Para king pamahintulot mong miyog niya kami, king metong at metong, kambening kasalpantayanan at lugod, lipat ning pamagdili-dili at pangawale pinatan ning sakit kaya kami. Pasalamat, taking Ginoo. Salamat king Diyos. Para king maula at bayaning ganakara, ding minampang scientifico, social at spiritual akasaupan, bistaman pinilirala ring sarili ra king peligro ning pangayawa pati na ning kamatayan. Pasalamat, taking Ginoo. Salamat king Diyos. Para king kalam ning bayong mayakit a panulo at bakuna, banalabanan in virus, king makapagmulalan ning mayayawos natural immunity. Pasalamat, taking Ginoo. Salamat king Diyos. Para king kalam ning makatabang pusong pamanantabe, kaniting maguguluta mo isip at maliligalig, aburido at magkakasakit, may walang kapanintunan at magkulangan king pagkabye, magdili-dili at milalako kapibabatan, kaniting panahon ning pandemya. Pasalamat, taking Ginoo. Salamat king Diyos. Manalangin tamo. Malugod na Diyos, ala kaming isipan emo kamalayan. Alang luwang mipatak ibat karing matami na eman maulaga kera. Alang tulang pagmasusyan mi ay emo panamdaman. Liban mi kaya kaming yato ning sakit, kasakitan at kamatayan. Balumo, din kaya kaming takot ay harapan. Tanggapan mo yung kapasalamatan mi, para king pamaglingap mo karing lugod king panahon ng pandemya. Nung makanano kang may nangis king kamatayan ng Lazaro, ilapul me ing pangisnawa ning biye alanganga, karetang may pataday nawa pauli ning coronavirus. Alilan mo sanang tula ing takot mi, at pauli na niti pasalamatan da ka at pupurian. Kaya ka mabibiye, ing ligaya, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, hinduning kapaldanan, ng nanumang kasakitan, Panalangin mo kami. manalangin tamo. O Kaya paming ka malugod, ing pamananggap mi kaniding sakramento, wasano sana ding bakas ding kaya kaming kasalanan, at pamagdalise mi king kabubugtungan mong anak, idalada kaya sana king kaya kang kayarian. Itiyadon mi kapamnatanan, Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, Antimor. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Ilagyo ning igpampo ng anak, kuning banan ng Espiritu. Amen. Pistaman burita mong mitas yung kaya katang kabilyan, mitas yung kaya katang tore, magintang matagumpe, sana maging mas matibe, malalam, yung kaya katang pamyabe-yabe.
Ingkatang misa, midaone. Salamat, King Diyos. Itamuing kayang balayan, ikawan na kayang kapaskutan, pagkati